Kuyog ko? Ha? Asa mo kamukuyog? Manglimos. Boss? Huwag may matawan mo dito. Ako? Sir, can I ask for 500 pesos? I need to buy coffee at Starbucks eh. Na, samot. Ma'am, sir, pwede kong mangayo bisag 5 kay wala man gud akong ginikanan niya. Gutom na kay ba? Sure na jud ka na. Kinsa na yung Cecilio? Mangayo! Sir, basta na kay Cecilio, sir. Please. Salamat, sir! Ikaw, sir! Basta na kay Cecilio. Sige na, sir. Thank you, sir.